Sanibonani, igama lami uMpili from kuhlelo elibizwa nge-Identical Force. Sisema-Newstani-ke la M30 esayitini sase Machirini nasemteti la khona sibhalele ngubaba namhlanje sisinayo la. Ubaba uyalila uthi bakwethu Identical Force ngicela ukuthi ningihelebhe. So sizile namhlanje sifuna ukuza ukuthi ubaba ufuna ukuthi simhelebhe ngani. Yini inkinga lela ngayo? Baba kunjani? Siyaphila. Usibizile. Thank you baba. Nakho sisila. Ngiyathokoza njengoba nginichazela leza lazokuyizwa ukuthi kwenzakalani. Umzilo ngwami lo. So bengihlala ne-girlfriend anginamntwana naye. So i-girlfriend ngayihlokomela bengithi ngifuna ukumthatha ngizomfazi. Njengoba ngimakhele so. Wakhelena? Bengithi ngakhela yena. Okay. Ya kube mfazi. Kanti nakhela kanjani ngakhabe ukuthathana phela once watela umfazi ukuthi uzomakhela. Uthoma ukubabdisa mara khe ngakuvali ichubeka. No wangivalela but they were asokolanga ngakhona bengahlala kwaMalimali. Yeah. Wathi no bayamhlagisa ini ngathi no mangithola isitanda sikamsohlala khona. Yebo? Ugele ngihlale naye angiye benginomkhukhu la. Yes. Umkhukhu lo wangisusa ngibeka endlini le. Yebo? Yeah, so mina umuntu osebenza ngabantu ngiyalapha namahlanya ayisisi. Yes, ugele wathatha amaphepha mawayeba wawasala kwamakhelwane. Wakhamba ngekolo yami MP200 wasala enkosini. Futhi kade sebaqedile enkosini ukungirera ukuthi no waletha umenzele i-protein order ngimizile uyawina. Wathi uthi ngehlanta amaphepha ngiwajudile la efonini nakhona. So bafethu ngicela ningisize. Ngine stress and nginabantwana abanakhaya. Okay. Yeah, ngiyakuzwa. Njengoba uthi wena bowutshela umfazi ukuthi uyamakhela. Kuba yini bomtshela ukuthi uyamakhela ungamtshela ukuthi wena unomuza nangabe niyavakashela ningavakashela ungamtshela ukuthi ngiyabakhela. Why umtshela ukuthi uyamakhela? So yena ngisholela ngomthako ukuthi bamsokolisa. Ngathi no uzananda ngivakashela. Yabona vele bekenza njalo uzananda ngivakashela khamba. Yes, wahlalela futhi umuntu bathe buyele ekhini wahlalela futhi wala yazi. Okay. Ngizokhulumisa indaba protection order ukuthi wakwenzela i-protection order bakho. Bona ebe amaphepha amawasalile. Athi uthatha ngathi mhlambe amaphepha zakhe ngwashudi. Thuthi inhlanhla lamaphepha ngilawo ngwashudini. Yes, bawathatha enkosini. And then lokho ngibatshela buyisana amaphepha lokho bangikhiphisa imali lapha because bagcina bangithathile imali engange-1000 bangibamba ikunzi straight 99. Bathi ngiyani imali oyikhiphayo? Angazi namanje ngisamangele phela ngiyasupport nginabantwana. Okay. Lo mkhalo nginabantwana lo mkhalo ngiwakhela abantwana bami. Akubonga kakhulu intombi. Bezokuthi uzokuthelela abantwana bami manje kade ngabafuni. Okay, into wenza ukuthi wena naye ni icabane yini mhlambe? Bantwana akafuna abantwana bami mara wakho umntwana bengihlala naye ngimhlokomela ngenza leyo. Akafuni bakho abantwana. Bami akabafuni. Okay, snaps. Musla. Manje iqiniso nje ikho lapha ngabona ukuthi hayi man la ngisesesave lo muntu lo. Ngoba nakwakekho la kwakho ukukhuluma kabantu banakhuluma kena wena usangena la kwakho vele senzokho ngengeza la kwami ngaphuma ngengibhidi kune outelala la kwami amakhelwane bayazi awuthakhona la kwakho ifake ngibani nguwe angisho nje outak how i-outak ilala la kwakho la kwami jikisitolelane la babona amakhelwane babukela esizibo so bengiloko ngifuna isizo bafethu manje isizo ngizolithola mayisomthola umfazi lo ngoba ngizwa nje basitshela umakhelwane ukuthi akekho uza ngama-weekend ngamanye amagama because sibuye nge-weekend ngayibhadela ne-transport yazi akhe sibuyele sokufuna ebukhosini before asikhambe sokuthola ebukhosini ukuthi ikinga yini ya mara khe sizombe sifone umzakho ukuthi amandla akho angangani akhona uzokudelezela mfazi ngazani kodwa asimfazi okay. Hello. Oh, Bela. Oh, Bela. Okay. Aykhona ngibona ikhabe likamari silithatha ikhabe lisalithatha ke lezi ikhabe akusini kama kudloto sala samthatha ngudloto lo ngukhabe nango
Ukhaba ngithi. Afethu sibe nenhlanhla ukuza kwethu simtholile ukhabe udlodo. Ikhabe ridlo. Ijodo yini? Ujodo ngileli abaliphekako so. Mara kathi silamosheka. Thina sifuna ikhabe, sifuna ujodo. Ikhabe hayi uzalithola ngizanenzela. Okay. Khambeke. Sesikhulumile ke nomfo njengoba sesicedile siyakhamba ke sijinge ngebukhosini ke siyobuza ukuthi ebukhosini kuba yini bafuna ukudlelezela ubaba othenge kibo istand baphinde bafuna ukutshentsha ngenxa yomrazinyana othize ofuna ukudlelezela umfomuzi begodi into ngithusa kakhulu bathi ize ubukhosi bebumudla imali everyday tot kufikela ku1000 mara akazi ukuthi ubhadelana usesibi kamenzela i-protection order begodi i-protection order azange bamgrante nakafika ku-magistrate wayebona ukuthi no indawo akusingiyakhe ikinga-ke efana nangale ngenkangala mara-ke inkangala batsho solo kuyalelela ufazi sakhe sport khamba nami